Nemakin kerisien titiang raris mausa. Risa sampun nerki puput kuya tidak damde botar siwe. Tuaning ide botar siwe sampun nerki puput nguning ayang punika ini arakan ide saling malumpuh menjaga tadi mawaliakan ya Allah makin ngaralis ide botar siu wali ide mereka kasih wolo dan kaju ia dosa wiku tuamu rekan-rekan ide botar siwa sampun ide muali ke siwa nemakin ide sang marabu iku ide walak mana kelin dan kejut laris kayu ide buat kadia anak kapungan Dewa tuamu satu inalis sekali kapungan makin ide sama lagu ide borak mana kelin Dadiannya gagi suara raris ide suang marabu iku matang eling raris makin ide nyaku pangkar kali ngaturan sebuah majang ngaring gitu harus itu Kanji desang marabu iku nyaku pangkal kali tamari raris ide mau canu ini sugera pakuna aku bantu penaruh ratu Suwejo yuti
paduka Bathara wantah jati-jati lentang suwe pisan eureun podewekan tiyang puniki mare hati-hati dewek nyastoa jalaran cuk tambet tunonista dewe titiang nikede mawinan paduka Bathara ledang sampun mapace dewe titiang tiang wonten nesati mitang titiang aratu paduka Bathara napi luwih daging tatika paduka Bathara inggih nyadya titiang jaga panjang inuti andi kana ratu Bathara ning ledang sampun bupadan paduka Bathara nitah dewe titiang wadah parasida ngatur nyuk semayang daging panganikan palungguh Joko Ratu sane Sang Hyang Wiyatu malih luwih mampah inggih riwaune reki puput karya sapunika atur desang maragui kuide para manekli nemaki nglanturan dari sindik pomargi Tanagawarna lampah yada ngenten dia pacang cerita yang titiang mungkin pemargin linggih ide soal maragaiku kecariato nere ngabali senantur titiang nyeritayang indit daging caritane puniki ya kocap sampun wenten pidada pirikeun eureun jagat bali tiada antuk mapan puniki sampun caritane nganjet ring jagat bali nggih ide sang Ratu ide anake Agung wenten dari sindik daging titah ide dalam waktu Rengong Prabu boyo wenten sios mungkin make bisekani de make murdaning jagat bali
ide wadah mabisi ke ide dalam buat rengo jana kemarin gela puara ini kawin tenan ide sang Prabu ide dalam buat rengo wantah ide jenak malungguh iri ke ring uri ya Kanyekan ide anak agung ide dalam waktu renggong amal jaga wantah setat ide mapari laksana kepiola sasi sayang ketekanin panjak talar sapuni ke ipanjak talar bakti macam ada ide anak agung